Para banget bat para log barok. Kajing keren balengkot kabangan ai happy menta kalong. Ki mau jam ban job ya kajing di bu ai. Ha kajing im jongi ban le bha ne ban le sniu kasdang na kasisin. Kumta ha bangila ngop ha kajing di bu ai. Kamut ngila di bun sin. Na kene kadau ban light na kajing te emrau jong kajing di bu ai. Gidon kam ban ya le bun sin. Bat gala ban simpor da kibnai bat kisnam. Kasimpor kumne namar kabensin ka kloy bat kadok atlon. Henry lada kelas dang menta kasni ban kam si jam sya kalanti jong kajing bha kala dai lepa kajing sedang jong kajing job bakrau. Ban poi sya kane kathong ngidon kam ban le ya kini harum. Banengkong diang bangilong tangki breu ban ngidon la kajong kajing tulon. Kumta ngidon kam ya kajing yarap ublay. Kacithi ba a jong Paulus apostol sya ki Kristan ha Koren kalenong banengkong kad khot kabasip ho ka ong. Ublay ula penlait yangi na kajing ma jong kajing yam. Bat uya yale kumta. Gilabu yala kajing kermen ha uta uba ompem ban penlait yangi. Kabaar pidai bantip ba ublay ula thau yangi. Bat udon kabor ban yalam yangi sya kalanti jong kajing em. Kasam nyau puway kat khot kaba arpo hadu arpuway ka kren. Watla mela penkit yanga dabon kijing jenjar kibak thang men sa ai jing em biang yanga. Bat men say biang yanga na jentam. Men sa pen kraw buram yanga. Men sa pen tengen biang yanga. Kabalai pidai ban IT ya ka monjong pi ha kajing penia jublay. Basau pidai ban pediang kumba pilong bat pediang ya baro kibala jaha pi. Kasam sispa lai phundai kat khot kaba at pulai hadu abusau ka ong. Tu yet ya kadono jonga kublay bat tu itu ya kadono jonga. Tu tunjo ya nga bantip ya kijing perhat jonga. Tu khmi ladanga ya bakla. Bat tu yalam ya nga ha kalanti kijing embom jugon. Basang pedang ya kajing sisya ba ngi baro ngidai kinong pom. Bat ngidai ban isi ya ka pom kumba ublay u isi ya ka. Ban riu pidai ban pla ya kajing bakla baro bat pek ya lade kumba ublay upay ya pi. Bat nyau lai ban pan ma na gitu kiba pilapan sengosi. Bapra pidai ban pensitom yalade na kabanta kipom bapilale. Tukular bapin omle su bat pan jirap na ublay bapin la banle borobor ya gabadai. Bakhandai tuduai borobor ha ublay ba un penya ya gajing im jong pi. Knang bapin la banyad ha galanti jong u. Basipho da kamen sim bakhoy pidai ban yarap yakitu kibadan kam sisya ya kajing yarap jong pi. Dai da kumta pin pendap ya ka anyu kres. Shua ban pankut nga karmen skem lada pibot yakini bar kiway kijing kai bapi layo pin sala banjom ya kajing mlen jong pi bandi ya kajing di bu ai. Pidai ban kan mau da ka mon bas kem jong pi bar kajing yarap ublay pin sala banjom namar ha kajing perkhat bar ka bor breu i kumba omla Henry ublay ula baro. Kublay sibun bar ublay unkur khu godo ya pi baro.